Uhoro wa mental health ni muraigwa andu ni marariria muno uhoro wa mental health. Ona twina program twambiriirie ya mental health assessment. Program ĩteithia mundu ataguteithio ni aria me hakuhi. Mental health ni a problem. Makiria ugu Kirinyaga nitugwa cases nyingi muno na mwake gwa high excellence ni uga Mibango ria modo aigwa ni muhatiria ni muria mutabe Njithi tondu ndrona muikarite muiyurite guku rekei mukaragia na nie na ni njui muna namba yakwa ungikigwa no wakinyo muico please call me. I will be there as a mother. Ona ni ndagaikara na murata wake mukaranĩria ukamwira ha ndito ni kate garemu hoete ndirahota ona okoro ndaguguteithia kuriha that relief ni teithagia meciria tetekere ogwo Gavana mundu aikare muturire uri okuhota okoro urahota kuria nyeni ria nyeni okoro ni urahota kuria kanyama ria kanyama witikire guikara muturire uria uri na wikare wi comfortable na maisha ni magutwagirira kune twiraga na wetereri na witikia na muno kiru ni tui nduma yukaga ri nduma yukaga gugikia Mathukuru